Dobro jutro, dobar dan, dobro večer, dragi moji. Ovako. Ova epizodica će biti kratka. Želim sa vama da odgledam nekoliko horror trailera. Nadam se da ste spremni. Znam da ja jesam. Hajde da počnemo. U pitanju je The Conjuring. Last Rites. Ili ti Last Rites. Evo ga. Aha. Ed i Lorraine Warren. Don't touch anything. Nema ništa da diraš. Everything you see in here is either haunted, cursed, or been used in some sort of ritualistic practice. Nothing's a toy. Not even the toys. Nemojte ništa da dirate, ništa nije igračka, čak ni igračke How many same. cases you guys had? Cases? I to sve još uvijek stoji u njihovom podrumu i to je kao neki muzej, tamo možete dodati da gledate. Maybe 1,000. Strašno. Ali koliko sam čuo, ovo je poslednji njihov slučaj na kojem su oni Every case is radili. different. Inače, Ed i Lorraine Warren Every su family's preminuli, different. ovo su njihove priče iz života, iz dnevnika. Once we start, there's no going back. Anything can happen. Fuck. And most likely anything will. Yeah. Something's changed. Something's different. Holy Spirit. We cast you out. Zašto ovaj slučaj? Ja pitam se ja zašto ovaj slučaj. Mislim, zašto su odlučili da rade film za ovaj slučaj. Ovaj poslednji. The Conjuring, Last Rites ili Retes. Nebitno. U svakom slučaju, ovo je moja omiljena franšiza. Omiljena horror franšiza. Mislim, jedna od omiljenih, imam ih par. Ovo je wow. Ovo je wow. Ovo će da mi drži pažnju. Jedno čekam ovo da gledam. Kada izlazi ovo? 5. septembra, znači krajem godine, druže, a ćemo se načekati od ovoga. Povratak Conjuring franšize i kraj jedne ere. Da, tako je. Ja sam šokiran, ovo su strašne scene. Jedva čekam. Ovo ću gledati, znači, joj, druže. Posle ovoga filma ja mislim da ću pa verovatno ću sve delove da odgledam, od početka do kraja. Uključujući i one usputne, jel, kao što su Annabelle i ona La Llorona, strašno nešto. Zatim imamo tu trailer, Warner Brosov film, već ima, mislim, za mesec dana 17 miliona pregleda, ništa posebno, ali ajde da vidimo o čemu se radi. Kaže weapons, oružje. This is a true story that happened in my town. So this one Wednesday is like a normal day for the whole school. But today was different. Okay. Every other class had all their kids. But Mrs. Gandy's room was totally empty. And you know why? Deca bila svuda samo kad je prazno. Zašto? Because the night before, at 2:17 in the morning, every kid woke up, got out of bed, walked downstairs, and into the dark.
and they never came back. Barbarian. From the director of Barbarian. I don't understand at all. Why just her classroom? Why only hers? Tako je, zašto samo njena? Where are our children? We have a lot of emotional parents here. I think it's best if you Inače, keep some distance from this glumi place. Silver Surfer u Fantastičnoj četvorci, samo da znate. Znači, samo njen razred je otišao u noć i nestao. Matthew, where are you? No. Where did you go? This is where the story really starts. Weapons. Ali, brate, avgusta 8. Čekaj, nije mi jasno. Ovo je neki psiho, thriller, horor, ovo je nešto... Joj, znači. Ovo je nešto, što ja volim da kažem, prcoke u Bruce Lee. Strašno. Dobro, ovaj film ne smijem da preskočim. Ne znam da li ste znali, ali poznata priča Stephen Kinga It ima nekoliko delova. Mislim, nekoliko delova knjige. Odlučili su da urade HBO Max film It ili ti to. Da, to je onaj klovan, tako je. Onaj dobro poznati klovan. Ja ne znam da li oni hoće da odrade seriju ili film, ali izašao je pre 11 dana trailer It, Welcome to Derry. Welcome to Derry, to je naravno taj grad gde se to sve desilo. I opet imamo skupinu neke dece. Ajde da pogledamo trailer da vidimo o čemu se radi tu u stvari. Ja nadam se da ste spremni za ovo. HBO original. Stopere usred mraka. Poor thing. Get in before you catch your death of cold. Now you just tell us we're home. Da, ovo će biti serija izgleda, ne film. Okay. Anywhere but Derry. Maine, My 1962. family and I just moved to town. Oh. Hey, baby. Da, to je ono, kada su crnci postajali slobodni sve više i više. To neko vreme. That means murder. This business with the missing kids. Do I need to be concerned? Never a bad idea to keep the people you love close. No adult's ever gonna believe what we saw. I wouldn't. There's a history of stuff like this happening in Derry. You kids keep your noses out of police business. I heard voices. In the pipes. Have you ever heard of something like that? There's something bad here in Derry. Okay. HBO Max. Max becomes HBO Max this summer. Ok, ovo će, koliko sam razumeo, biti serija. Da, kao što mogu da pročitam ovde, to će biti serija. I sezona, to jest ova serija je planirana da ima 3 sezone i svaka sezona će ići unazad kroz vreme sve više i više
istražujući celu priču o tome ko je It, kako je došao, kad je došao i šta. Dobra ideja, nije loše, obično pričamo o filmovima ovde, pripremam se polako da uđem i u priču serija, već sam počeo neke da gledam, već sam neke odgledao, ali trenutno ovo što mogu da vidim ovde u ovom traileru je nešto stvarno cool, interesantno, dobro za pogledati, možda da uključite i klince, ove malo starije, ko zna, možda im se svidi, možda ne budu imali toliko straha, ali verujem da hoće. To je to za večeras, dosta horror stvari. Bacite like, bacite subscribe, ostavite komentar koji je vaš omiljeni horror lik upravo ovde ispod ovog videa i da, definitivno se vidimo kad budemo odgledao ove filmove, gde ću vam preporučiti svaki od njih ili ipak ne, sve zavisi. Peace out, živi bili, sve najbolje. Ćao!